Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća je uručila po jednu interaktivnu tablu osnovnoj školi 12. decembar, gimnaziji Jezdimir Lović i predškolskoj ustanovi Maslačak u Sjenici. Interaktivne table će značajno povećati kvalitet nastave kako u vaspitnim grupama i odjeljenjima koje su uključene u pripremnu nastavu na bosanskom jeziku koja je startovala u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku, tako i u nastavku procesa implementacije nastave na bosanskom jeziku. Danas su nam u posjeti predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Donirali su nam tablu i jedan video BIM. To je donacija turske nevladine organizacije TIKA. Ja se njima ovom prilikom zahvaljujem. Ovo su samo prvi početni koraci jer naša je škola proglašena za prioritet od Bošnjačke nacionalne zajednice u 4 škole u Sandžaku koje su proglašene i imat ćemo prioritet za usavršavanje nastave, za modernizaciju nastave. Ovo su, kažem, prvi koraci. Nadam se da će sve učionice dobiti ubrzo ove table i laptop. Pa ja mogu kratko da kažem i da izrazim svoje zadovoljstvo da sam danas bio jedna od najboljih osnovnih škola u Sandžaku. Ona jeste delimično iz tog razloga proglašena za ustanovu od posebnog interesa za Bošnjačku nacionalnu zajednicu. Mi ćemo naravno od 1. septembra proglasiti još 8 obrazovno-vaspitnih ustanova od posebnog značaja za bošnjački narod u Republici Srbiji i te škole će naravno biti, osim ovog tehnološkog unapređivanja, na svaki način prioritet i na listi domaćih i međunarodnih donatora koji su zainteresovani za podizanje nivoa školstva. Mi u tom kontekstu smatramo da će primjena modela nastave na bosanskom jeziku od 1. septembra sljedeće školske godine podići nivo obrazovanja na nivou svih škola u našem regionu i u čitavoj Republici Srbiji. Udžbenici koje će djeca koristiti u modelu nastave na bosanskom jeziku su već ocijenjeni kao jedni od najboljih udžbenika koji će biti u nastavi. To je nama veliki kompliment, ali s druge strane i velika odgovornost i s druge strane i podrška da dakle nastavimo da udžbeničku literaturu, tehnološko opremanje, obrazovno-vaspitnih ustanova bude naša stalna briga, jer jednostavno sve ono što radimo jeste zapravo zbog djece i generacija koje će ići u predškolske ustanove, u pripremni razred, u osnovne i srednje škole i da na taj način zapravo podignemo ono što smo mi možda kao generacija Bošnjaka imali različite frustracije, predrasude. Model obrazovanja na bosanskom jeziku pomaže i državi u kojoj živimo da, dakle, mijenja stereotipe koji važe u odnosu na Bošnjačku nacionalnu zajednicu. Bilo je tu skoro istraživanje da smo još uvek na ono neslavno 3. mesto po etničkoj distanci u Republici Srbiji. Mi smatramo, ponovo kažem, da je obnavljanje bošnjačkog školstva će uticati na smanjenje etničke distance između srpskog kao većinskog naroda i Bošnjaka kao manjinskog naroda u ovoj zemlji. Mi zapravo želimo da osavremenimo nastavu na bosanskom jeziku, znači ne samo da uvedemo nastavu na bosanskom jeziku, već da uvedemo jedan ceo sistem vrijednosti u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Da uvedemo niz novina, nešto što će oplemeniti sve ove škole i što će ih po sistemu vrijednosti izjednačiti ne sa srpskim školama ili školama u Bosni ili Hrvatskoj, već što će škole u Sandžaku učiniti ravnim i jednakim školama u cijeloj Evropi. Mi se nadamo da će ova interaktivna tabla, ili kako je zovu, čarobna, magična, biti od velike koristi našim mališanima, jer mogu i svoju kreativnost i sve ono što nauče sa svojim vaspitačima ovde da pokažu, da demonstriraju, da čak pokažu i svojim ukućanima, jer su mogućnosti jako velike i naravno mislim da će vaspitačima pre svega omogućiti što laganiji, lepši, pristupačniji način da mališani predškolskog uzrasta stiču svoja prva osnovna saznanja i naravno pripremaju se za polazak u školu.
Hvala Bošnjačkom nacionalnom vijeću i hvala Turskoj fondaciji što su omogućili ovako vrijedan poklon. Ovo će sigurno i nama i mojim koleginicama i djeci predstavljati jako, omogućit će nam lakši rad, nećemo više uprazno pričati, nego ćemo djeci nešto moći mnogo više na očiglednim sredstvima da prikažemo ono što nismo do sada mogli da prikažemo. Ova skupocjena i tehnološki superiorna nastavna sredstva narednih dana biće uručena svim školama u Sandžaku u kojima se odvija ogledna nastava na bosanskom jeziku.